Lakhakri pho Mahamaya constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha lapen Mahamaya Mondal Committee ahin pen patir pi ponsi kedam tang busik ni phai throk arni hum pharo police se motorcycle pen kidoan apoling along humri damsi BJP candidate Lunsing Teron aphan vote kerek pida Bangso motorcycle kapach jeng ponji aphan EM Lunsing Teron mate Mahamaya BJP candidate Lunsing Teron ahin pensi ingpu ponlo Angsong motorcycle kapach jeng pon asai long hum pharo police se motorcycle kapach jeng ponji aphan pura ada por phai sir kepen dong mukak sarjeng tower krong thom kache toka long pen pangcheng ponsi Mahamaya constituency angkangan motorcycle kapach jeng pen BJP candidate Lunsing Teron aphan kapadusi vote kerega sai deng pon Piningkan abangke ajat pen setami BJP asong atumsi highway po laso ang thega bangke kedam tanga por hut mai kapadu lapen non bangso abai kapache jeng asai ke deng pen amatsi ang thega bangke klanglo pusi ningje pon Yun bangke la pula je Mahamaya non ke bang ki bangke Lunsing Teron pahay na pusi tumso alo tinda ke chingri lo lasi itu bangke la patini king sampul hati pahay Ada Yuva Morcha hin pen non kong MSC election kusono nagum highway po mate ong dunga put pen si haji po nagum ning cher chak 100% kan hari itu kan ini ate ini tuh meeting kita mantap bah itu lah election campaign gitu kan tak sok lah konsen itu nih kita po kita me apa News report Vikram Teron Karbiang Live